Süzeler bulsa sen bir dolayıp barısına. Oy koyaştay balıkıp karışık çıgasın sen karşıma. Altınım sen altınım suyun yalıkını. Canım kiyip susarında indik sunum salıkını. Suyun yalıkını can kiyip susaranda sindik sunum salıkını. Mehkebet gazaplı Güngüllerde yürünesin Behmet nuru bulup balkıp Yalkın bulup derilesin. Altınım sen altınım suyun yalıkını. Canım kiyip susarında sen bit sunum salıkını. Altınım sen altınım suyun yalıkını. Canım kiyip susarında sen bit sunum salıkını. Şeşkem diyemezsin Gönlümdeki kıyaşı Kırmış yolların uzganda Dolu ömürlük yoldaşım. Altınım sen altınım suyun yalıkını. Can kiyip susarında sen bit sunum salıkını. Altınım sen altınım suyun yalıkını. Can kiyip susarında sen bit sunum salıkını. Canım kiyip susarında sen bit sunum salıkını.
Bizdir rahmet. Bizdir rahmet dostlar. Bu jırın avtori Lepa Vakidova. Bu jırın bilen indi aytasım keldi. Suyganlaringizga motor sizler jellemegiz. Suyganim birden birim, altınım deyip nazlap yashirga yazsın. Kelajak jırımni men bag'ishlaysam kele, dunyoda bo'lgan eng aziz kishilarimizga, sizga tanish bo'lgan jırım. Atiyanilarimizga tegiz baxtli korliq tilab. Zifa Panagayev aytgan jırım. Atiyani parshilak. Turmuş diyeni telerinde atiyani parshilak. Turmuş alıp barganlarda, balamı deyip yanganlarda, ikisi birge kirek. Bildirene şilekler, eli par yürekleri, eti yanında eti var, eti yanında eti. İyigezeliklerin şularının, tazalıkların şularının, birisinin Xuday jellendi. İyigezeliklerin şularının, tazalıkların şularının, birisinin Xuday jellendi. Kuşlarday sayraşır üstek, ömrü kiyeni tegizide. Şaypalmadı parşinekler, bir yıldan bir adımdan atlauga ikigizide. Bildiremez şirekler, elli par yürekleri, eti yanında eti var, eti yanında eti. İyigezeliklerin şularının, kazalıkların şularının, bilsin Xuday jellendi. İyigezeliklerin şularının, kazalıkların şularının, bilsin Xuday jellendi. Yaşamadıgizde diksiz, elli kızıgız düşün. İndi yaşasagiz iyiydi, uçurgan kuşları kızının tuyup iktibar güçün. Bildiremez şirekler, elli par yürekleri, eti yanında eti var, eti yanında eti. İyigezeliklerin şularının, kazalıkların şularının, birisini Xuday jellendi. İyigezeliklerin şularının, kazalıkların şularının, birisini Xuday jellendi. Destini parşilekleri tügeligen tuğut bulmaz. Paysız bulmaganda da iki kız var şapta gibi kıyımız jılıp bulmaz. Bildiremez şilekler, elli par yürekleri, eti yanında eti var, eti yanında eti. İyigezeliklerin şularının, kazalıkların şularının, birisini Xuday jellendi. İyigezeliklerin şularının, kazalıkların şularının, birisini Xuday jellendi. Birisini Xuday jellendi. Birisini Xuday jellendi. Fotod ne? Siz çabakız. Ey balakayım.
Бик зур рәхмәт сезгә, дуслар. Бик зур рәхмәт. Күчтәнәчләр, бик зур рәхмәт сезгә. Булганыгыз өчен рәхмәт. Миңа сезнең якты йөзегез булса, онардан да зур бүләк юк. Зур рәхмәт. Менә бүгенге шундый бик матур атмосфера. Сез менә аңлап кына ничек аңлыйсыздар? Минем монда нәрсә булган үзем дә аңламыйм, но миңа рәхәт. Әти-әниләр исән булганда, бездән дә бәхетлерәк кеше юк бу дөньяда. Чөнки алар исән булганда, без әле үзебезне бала итеп шуклыйбыз, бала итеп саныйбыз. Без инде шулай яратылганбыз, җырларыбызда сагынабыз авылыбызны, әти-әниләрне, ә үзебез сылтанабыз, бахыт юк дип, эш күп дип. Әни иртәгә соңга кайтам. Берсе көнгә кайтам, айлар үтә, кай вакытны, еллар да үтеп китә. Ә безнең инәйләр кызганычка каршы алар яшәрми, алар олыгая бара. Инде алар янына 1-2 сәгатькә гына да кайтып әйләнсәң, үзеңә илһам аласың. Яшәү дәрте. Тормышка караш үзгәрә. Ә ничек инәйләр куана. Алар бездән күчтәнәшен дә көтмәй. Алар инде баласы кайтып, баласының җылы кулын тотып алсалар, шуннардан да зур бәхет юк аларга. Аларның да яшәү дәрте артып китә. Ничектер алар да икенчеләй карый башлый тормышка. Менә әле күптән түгел концертларым алдыннан инәйләрнең әниләрдән фатиха алырга чыктым. Алардан башка булмый. Шуннан соң инде Раевкада концерт куярга баргач, менә күптән түгел анда да концерт булды. Әниләремне алырга кайттым авылга. Рәлиф дустым белән водитель белән кайттык. Ул беренче мәртәбә безнең авылда. Мин инде әтиләрем турында һәрбер концертта сөйлим. Алар ышанмыйлар, мин уйлап сөйлидер дип инде. Игә кайтып кирдек. Шөкер, әни каршы алды. Әни үзенең репертуарында инде плита алдыннан китми. Төпшеге кайта дип, тәйкмәкләрне пешереп куйган иде. Ашларны пешергән. Без инде кайтып кирдек. Әти дә юк. Ашарга утырмый. Әйтәм, әни әти кая? Нәтең малларын карый инде. Теге бер кәҗә бар, шуны карый һаман. Ашатырга чыккан. Шуннан әзрәк торгач әтием килеп кирде. Исәнләшеп тә беттек. Бу сызлана да башлады хәзер. Шулай бит, һәр кайткан сайын шулай. Бүтән тема юктыр, бу балакайым теге 20 авырта, бу 20 авырта уртмаган җире юк аның. Бу инде өйрәттем бит моны Уфага теге баллистка бит елда йөртәм җәй көне. Теге марҗаларын сагына шикелле. Авырткан җире юк инде аны. Ну шул матурлыкны сагына бу. Сары чәчләрне. Мен әйтәм, әти, мин гастрольдә, менә сезнең концертка барырга кайттым. Пага туктап тор дип, әзрәк кайфын төшердем. Ә була инде, менә без яшьлекне күз алдына китерсәк, программа бит инде шулай дип атала. Минем өчен балачак, яшьлек, ниндидер күзне йомсам, кояшлы, матур җәй. Шул хәтлек матур булды без. Менә без күпчелек Советлар Союзында туып, тәрбияләнеп үскән ирләр, кызларыбыз. Ничектер, менә кызганыч шунысы, безнең балалар шул безнең матурлыкны күрә алмый без күргәнне. Булсын иде берәр качан бер генә мизгелгә шул безнең яшьлек алар күреп аңласыннар иде ничек икәнен. Мәсәлән, менә без әти эштән кайтуы безнең өчен бәйрәм була торган иде. Без 5 бала үстек, мин төпчеге инде бик тату яшәдек. Чөнки ни бәйрәм әтинең эштән кайтуы, чөнки әти ашарга утырмыйча утырга ярамый өстәлгә. Әти безнең хуҗа. Шуннан инде әти бит инде фирмада малларын ашатып, иң беренче хөкүмәтнекен ашата, шуннан соң гына үзенекенә әзрәк шунда теге капчык төбендә генә анын калдыра да, аны 7 кат үйеп куя, салам белән каплый, курка, урлашырга курыкта хәмер буена, урлаша белмәде. Шуннан йортка кайтып керә, теге канатлы чана белән. Без инде барыбыз да тәрәс төбендә багабыз, әтине көтәбез, кайчан әти малларын ашатып бетә инде. Бу инде килеп керә, матур итеп кенә эшләрен юынып, эшләрен бетерә. Килеп утыра өстәлгә, тастымалын җилкәсенә алып куя да. Без инде сырып алабыз әтине. Әти инде аш алдыннан дару өчен 50 граммны тотып куя. Шуннан ашап инде, матур итеп ашап беткәч, безнең өй менә шулай бәләкәй генә, ул вакытта генә икенчерәге. Әле мин туганда безнең сәкедә була торган иде. Шуннан инде сәкеләр бетте, ул якта карават. Менә әле шуннан әйтәсем килә, менә без бит инде зарланырга яратабыз. Эх, авыр, вакыт җитмәй, эш бетмәй, арыдым диебез. Ә минем әтием, ул күпчелеге безнең минеке генә дә түгел. Бер кайчан да зарланма. Менә ул теге борчак саламын кайрып караганыгыз бардыр, бәләкәй чакнаймы? Уш китәр. Мин аны хәзер тырышсам да булдыра алмыйм мин аны хәзер. Ул силысларны кайру. Әтием менә бер кайчан зарланмады. Ул балам арыдым дөньядан, эш күп, акча юк дип бер кайчан да зарланмады. Эшләрен бетергәч, барып утыра караватка, тартып чыгара теге менә Москва дигән баянны.
Мені утырта шул чумадам үстіне. Мені бәлекегіне нотка деген хрумкам бола тұрғаны. Тегені бір яқта күйлеті. Бұл егітлерге мен оны білмеймін, конечно. Мен біріні күйлейм, әті өзіні күн күйлей. Нешек түзгендір ол, конечно, мен ол хрумканы ақыртқанына. Но менге сәңдерді сәңгәтке, өзі-өзің татарымыңына мәхәбәтіне. Оны үшін әтеңе рахмет айтасым келе. Хам енді истек олған шул бір бик яраткан жырыны сізге ештіресім келе. Татар халық жыры Ақяр. Меңе қушылып жырласағыз дадыла. Мұңылы күйені кімінер ұйылам шығарған жырласам еларысым кебек керефе ғышым жыланған жырласам еларысым кебек керефе ғышым жыланған Sol bişmətbeni eleşiylere gel Dilgeşi unarsın ilde Süygenini yatıları algan Diysem yılarsın ilde Süygenini yatıları algan Diysem yılarsın inide Ağidellenik parakodu Karşı para bağımına Dağır gayip sarığa yürüsün Şul kaderini sağılma Dağır gayip sarığa yürüsün Şul kaderini sağılma Dünyada motorlardan İyi nerese var dilet Birisi anı yaşını gönür Birisi süygen yar dilet Birisi anı yaşını gönür Birisi süygen yar diler Birisi süygen yar diler Бик зур рахмет. Бик зур рахмет, достар. Менә инде яшьлегемнән кайтам дигәч, мен инде сезгә тагы сезгә таныш булган бер җыр сезгә ишеттерәсем килә. Бу җырны инде мин өметләнәм сезнең белән бергә җырларга. Без инде күпчелек рус мәктәпләрендә укыдык. Күпләребезнең тормыш иптәшләре
рус милләтеннән. Шуңа күрә мин аларны да хөрмәт итеп, бер җырны сезгә җырлыйсым килә. Бу җырны без барыбыз да беләбез. Иске тегермән. Старая мельница. Там, где тихо плещет речка, где оранжевый закат, в голубом краю сирени детство отцвело, как сад. Там где-то старая мельница крутится, вертится, бьется о камни вода. Да-да-да, старая мельница все перемелится, только любовь никогда. Я уехал в край далекий, море, пальмы и песок. По ночам мне снится милый сердцу уголок. Там камни, вода, да-да-да. Любовь никогда. Наконец я возвратился, город детства, как живешь, у реки на том же месте, ты меня как прежде ждешь. Там а камни, вода, да-да-да. Да-да-да, старая. Да-да-да, старая мельница все перемелится, только любовь никогда. Только любовь никогда. Дорогие зрители, возьми. Анвар, во-первых, поздравляю тебя с прошедшим днем рождения. Я не смогла тебя поздравить. Я являюсь, наверное, самым заядлым твоим поклонником. Самым первым мы с ним познакомились на свадьбе. Они тогда выступали, группа «Ихлас». Марат Шайбаков, Гузель Ахметова и Анвар наш. Хорошая была группа, да? Но каждый выбрал свою сольную карьеру. И каждый вышел на большую сцену. И вот уже 18-й год, по-моему, да, 19-й год ты даешь сольные концерты. И вот эти концерты, они с каждым годом, у них уровень все выше. Песни у тебя, они вот доходят до клеточки всего нашего организма. Еще мне хочется сказать, что это он очень-очень добрый человек. Он много занимается благотворительностью, оказывает помощь детям в интернате, домам престарелых. Не стесняйся. Надо, чтобы люди знали, какой ты. И я знаю, что он на Курбан-Байрам едет в свою родную деревню, режет там священного барана и угощает всех своих соседей. Хочу пожелать тебе больших творческих успехов. Не зря тебе дали заслуженного артиста Республики Башкортостан. И хотелось бы еще, чтобы вы вот вместе с Маратом Шайбаковым, с Гузель Ахметовой, с тобой провели нам вечер ретро. И мы все бы вспомнили песню «Добрый
моя. Рахмет, Зухра апа. Зухра апа менің шынапта бірінші поклонницаларым бірсі. Бұл табип. Менің қар вақытта да ауыр шақлардың меңе болышып тұрды. Өзінің ауыр вақытларында. Өзі де көптен түгіл бек ауыр операция көшірді. Мен шатынан сені бүгін көрерге. Зухра апа, мен сені яратам. Міне тоғын барашылар. Бек зор рахмет. Бек зор рахмет, достар. Қазір енді, мына хотларына тезгене оқып алам. Рұқсат етсеңіз. Рұқсат бар ма? Мен мұнда сіздің ишек, сіз нәрсе айтасыз, мен шуны ішлерге тиіш бүгін. Ох, мұнданы қазірленгендер. Дорогой и любимый наш Анварчик. Рахат енді ол 44 яшты Анварчик деп әйткәш. Наш Анварчик, с уважением относимся к творчеству. Рады присутствовать на концерте. Мурашки по всему телу от вашего исполнения. Обычно теге ауылда, теге матайдан теге дамбадан секіресің де, осқа түшкенде ішлер кытыклана. Шулдар айдактыр енді ол сіздің айма? Хотел бы обратиться к вам с просьбой. Завтра у моего брата Бекбулатова Айдара, его невесты Забиевой Алины, день свадьбы. Хотели бы, чтобы вы их поздравили и подарили им песню «Зур Ахмед», сестренка Гулия Муфтиева. Обязательно котлыйыз. Әлі ол жыр болачак. Алдан ярамай, бар-бар. Бүгін жырлайым да, ертеге котларсыз ярам. Әнвер, бірер татар халық жырын, біргене көплетін 5 фонограмма баянға қошылып жырлар. Көрсетің әлі. Пожалуйста, хотя бы бір куплетін, рахмет. Бая гитара гына қошылды. Ну, достар, фонограмма дегені, әбет, ол әзгіне дұрыс, бар аранжировка, бар фонограмма. Фонограмма болса, онда тауыш yazылған бола. Ол енді полный плюс деп атала. Бұл менің күйлер yazылған, мен өзімнің тауышым білән жырлайым бүгін. Боя егітлерім білән біз баян білән жырладық, әбет. Хам гитара білән. Рахмет. Так. Жырлар дейсеңіз, жырлайым баянсыз да. Әнвар абай сәнмісіз? Орысша деген жырны зинхар үшін йырлагыз әлі, пожалуйста, Василия білән йырлаган йыр. Рахмет, Юля. Ну, мұнда иреннер, конечно, утрический. Вақытыңызны көп алмай, бір куплетканы жырлап көрсетем, бәрі. Атов. Yalanlarına küp boyaladım, jırıları jırılap duymadım şul jırılarımın da mılısın. Sizler eli deyip oyladım. Yaraklardan su sapık gelir, işitmiş işime suların şul şişemelerde basalmadı. Yüreğin yanıların şişemelerde basalmadı. Yüreğim yanılara. Дұрыстын еткенде шулары жоққа көп моқша түгемеймі? Баян білері қалан тұтта жырлайынды. Келесі концертін шулай есі біз егітлер.
Sizge toңшы bulgan jırını iştiresem kile. Retro jırlarınızın birisi. Unuttum buğay. Mine bu jırını sizin bilen çınapta bir gelip jırlaysam kile. Bugünkü 16 mart istek olsun hali мәңгілік бейрем болып қалсын. Мәжіліс болып. Seni uylasam, mine mını basam, buruşulup yerim, inden işe ay. Güngerem size nazlı yazılarını, unuttum buğay, unuttum buğay. Aslarını unuttum buğay, unuttum buğay. Yırakta kaldı dertlenip yarısı, biz jırlam ötken ulu yeşil tuğay. Qabatlap unuttum buğay, unuttum buğay. Qabatlap qolmay turgan şoklarına, unuttum buğay, unuttum buğay. Seni öldürmeyin, lakin ögünmeyin. Yaşlıktan seni sevgenge şulay. Sen beni tüge unuttum buğay, unuttum buğay. Sen beni tügen yaşlıkının güzel, unuttum buğay, unuttum buğay, unuttum buğay, unuttum buğay. Yaşlıkının güzel, unuttum buğay, unuttum buğay. Sen beni unuttum, qabatlap unuttum buğay, unuttum buğay. Enver Nurgaliyev.
Менә шулай чыгу белән көлә башласалар, үстеңне барлый башлыйсың инде ул. Бүтін жері де қаптырылып бітті мекен, тишік жыртық жері юк мекен деп зор артистларға ярып киім алмаштырып шыққан болдым тағын. Менен ялықмадыңыз мәлі? Оф, тағын мынау шықты енді деп сүгініп отырушылар yok ма? Yok ма? Ярар алай болғаш. Сүгініп деп бірді юққа айтмадым. Біздің халық сүгіне тұрған халық бет ол. Сүгіне біз ме? Ай, қатар сүгіне біз. 3 этажлы итіріп, 4-5 этажлы итіріп жеп бәрәбіз. Нендегіне сөзлер білмейбіз. Ол бір вақытта да сүгінмеген кішінің кетіп барған жерінен ояғына бірәсі басып кетсен. Тәкті бір 3 матур сөзіні шәпей бетейінді оланға. Хиште болмаса арқасына болса да түкіріп кете. Ол теге бір нәрсе шәп ятқан вақытта қолыңнан инструментін шөп кетсе, я шүкіш білән шартлатып біріні бармағыңа тұндырсаң. Қар вақытта да не үшіндір әнейлеріні еске түсіреміз. Орыс тілінде батинкалар қалмай, батарейкалар қалмай шотлап кетеміз. Анасың не үшіндір дән үлішлеріне көшіп кетеміз. Кімдірні қына шуны кетірсе қоядыр ұзатамыз. Адресін айтып. Ол біздің татар башқұрт тілінде сөгіну сөзлері азырақ, шуңа көре көбісінше орыс тілінде еп бәрәбіз енді біз. Не үшін екен? Өзі біздің халықта да бар бет ол матур сөзлер. Міне мәселен ашуын келіп кетті екен. Варышыңны ұрайым, бұлғауыңны бұлғатайым, қарыңны кіріп көрейім. Матур яңғырай бет. Нешіктір файдалы яңғырай. Әлі міне Шақмағаш районында бір сөз ешіттік. Көрке генераторы. Міне көрке білен техника арасында нендей бәйләніш бар. Қоян ойлап шығаралар. Ол дұрысыңын айтканда біздің тұрмышта сүгін мешегіне яшап та болмайдыр енді ол. Мына шундай зор мәдәниет йортын сүгін мешегіне түзіп бұлама? Я, Уфа урамларында рульда жүргенде сүгін мешегіне жүріп бұлама? Yok. Анасың әлі айырым алғанда шулай хәтер сүгіне тұрған профессиялар да бар. Мен енді профессияға да теңлемейм, шұғыл деп кін айтам. Бар бізді ауыл балалары. Ол енді күту. Нендегіне интеллигентный кіші болмасын. Ерте таңнан кешке хәлім күтіп қайтса, аңардан да хәтер сүгіне тұрған кіші болмайышақ. Ол малларға нендегіне сөздер айтмейбіз. Ол теге сыйыр сауып ятқан вақытта теге сыйыр шартлатып бидірәңні тибіп аударса, я тұяғы біле бидірәңі кетіріп басса, ишітмәгенін иште бет енді. Әлде өзлері аңламайлар әлі нәрсе турында сөз барған. Аңласалар ғәрліклерінен сенің ихатаңа қайтып та өрмәсілер едалар. Анасың еске алғаныңыз бар мекен, әрбір күту күткен кіші шол бишара малға бір үк сұрауны берәбет. Қоя бара! Міне бұл сұрауны не үшін малға берерге керек ола? Ненде жауап ешітірге тілеп сұрайсың сен анаңардан? Мен өзімні біле білгеннен берлі малларының бірді кері жауап бергендері yok. Но нешік келіп шығырға тиіш болады. Теге мал күтуден айырылып қоядыр, еплеп кіна шудыртып ята. Сен тегенің артынан қоя бара деп ақырасың бетенді. Теге кетіп барған жерінен тоқтайды. Ғафу етіңіз. Сіз мен қандаштыңыз ме? Деп сұрай алмай бетенді ол. Жоқ енді сұрайсың тегенің қоя барған. Әміна шо күтуден айырылып кетіп барған малға қоя бара сөзі артына бір матур сөз үстәсәң. Мәселен, қоя бара! Өзі де аңламастан сенің артыңа келіп баса. Ана менен ойладым да, не үшін күтуші қоя бара деп кіна сұрай малдан. Ол бет аның исімін білмей. Исімін білсе, оланы исімі білән сұрары қоя барғанын. Күтудегі малларының исімдерін біліп бітірлік туғыланда кәмгіна yok. Кармелитысы да бар, изаурысы да, тропиканкысы да. Телевизордан енді сериал бар. Шол сериалдан енді геройлар бар. Барысы да біздің обзарда яшилер.
Ол мына бұзау туса, тона бұзау туса, популяр исемлер қушабыз енді. Машка, яки Марта, яки Зойка. Но угез туса... Мишка! Угезлерге әлі Мишкадан да матуррақ исем ойлап шығармағандар. Михаил! Күтуде жиді угіз болсын. Жидісі де Одаш. Жидісі де Божа. Жидісі де Мишка. Ну, сіздің яқтан ешіктір, менің бірді Ғабділбүкі есімлі өгіз есімі ешіткәнім yok. Кімдерді қушасыздар? Ярар, ол сиырларға, тоналарға, өгізлерге есімдеріні қушабыз енді. Әміна еске алсағыз не үшіндір? Сарықларға қушмайбыз бен? Yok. Не үшін екен? Шуңа көре күту қайтқан вақытта ауылда обязательно бір қатын қапқа түбіне шығып басада. Таш, 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 таш. Baş, 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 baş. Ver. Bala. Bıdi. Sizin yaqtan nechik şulay şaqıralarmı sarıqlarını? Mine bir nindi aldaşı yok. Vallahi deyip etem Tataristanda bir rayonda sarıqlarını bulay deyip şaqıralar iken. Bati. Kilelerdi. Anasın olmalarını nechik kine şaqırmayız yine. Mine mesela bizning yoqda qoz bepkelerini bulayrak şaqıralar. Gel. Yaki li, yaki bi. Şol tiradır indi, evet. Urdak bepkelerini uti. Tataristanda haligi da bayağı bir rayonda bak deyip şaqıralar iken. Şibişlerini tip. Hepsini. Pes. Min belekey şokta. Ol vaqtda bu tənəy birini pis deyib şaqıra тұрғанlar. Ol vaqtda pisi də min də көзге көз қарашып отыра тұрған едік. Қайсымызға яңғырай bu signal deyip. Әлігі де баяғы шул сарықларға еленіп қайтық енді. Күту қайтқан вақытта сен күтуінің артынан қайтып келесің екен. Әлігі де баяғы тегі қатын таш деп шақырып тұрса, өзің де аңламастан шул сарықларға еріп барып кіруің бар. Шул хәтлі матур етіріп, ихлас етіп шақыралар малай, онда кірмей қалу мүмкін түгіл. Тек нешік кіна болмасын, малларымызны да яратыра керек. Матур исімдер берге керек. Дүниябыз матур бет, сөген мешегіне яшәрге асын, яқты дүнияларда. Өт. Ильдус Валия! Бик зор рахмет. Рахмет енді. Енді сахна біз түріне яна дәртлі биюшілері бізді шақырамы. Қазақ биюі.
бәхет хисе бүләк итә икән. Сөйгән ярдан туган балалар. Алар йөрәк түрләренең иң беренче тәүге баскычларын алалар. Тормышыма ям, матурлык өстәп, кызым туды якты дөньяга. Яшәвемнең мәгънәсен мин тойдым, нәни генә шушы балада. Син туганда балакайым, яңа йолдыз кабынды. Әнеең белән көттек без бик озак шул таңны. Ничек синсез яшәгәнбез бу якты дөньяларда. Син яңарттың бәхетләрне, Ковынчагым кыз бала. Кызым сине кояш үзе иртән торып уята. Керфекләрең арасында бар җиһаны сулыш ала. Ялтыр ай сиңа ымтыла, байыштан таңга тикле. Нурларын сибеп югала, шибәрлегең шул тикле. Туган көннең туеңача сакладык җир давылында. Бүген озатабыз күз аллы тормышыңа. Фәрештәләр канат кагар Торсын башышларында. Тик бәхетләр, тик шатлыклар, юлдаш булсын юлыңда. Кызым сине кояш үзе иртән торып уята. Керфекләрең арасында бар җиһаны сулыш ала. Ялтыр ай сиңа ымтыла, байыштан таңга тикле. Нурларын сибеп югала, шибәрлегең шул тикле. Әниеңнең яшь чагыдай торасың күз алдында. Аныкыдай карашларың хәтерләтә барсында. Горурлыкта сагышта бар күз яшьләрендә безнең. Кайчан гына үсеп җиде син колынчагым минем. Кызым сине кояш үзе иртән торып уята. Керфекләрең арасында бар җиһаны сулыш ала. Ялтыр ай сиңа ымтыла, байыштан таңга тикле. Нурларын сибеп югала, шибәрлегең шул тикле.
Білесің? Рахмет. Бизу рахмет. Бизу рахмет, достар. Бизу рахмет. Бұл жырымның авторы Флюр Зубайыров, Розали Тагиров сөздеріне язылды бұл жырыбыз. Балалар туғашта біз яшей башлайбыз балаларыбыз үшін. Балаларыбыз бәхетлі болсын дейбіз. Біз енді әлбетте үмітләнәбез. Ничек біз бүгінгі күнде әти-әниләребезне үзебезнең зурлыйбыз. Безнең карт көннәребездә Алла бирса, безне балалар да шулай зурлар дип. Менә шушы җырымны җырлаганнан соң миңа бик күп хатлар яза башладылар, сораулар бирәләр. Әнвәр, нишләп син бөтен җирдә дә, җырда да, фотоларда да, инстаграмларда ич кызың белән нигә син хатыныңны күрсәтмисең? Нигә син улыңны күрсәтмисең диләр. Әллә якын итмисеңме малаеңны дип сорау бирәләр шундый. Минем инде бу сорауга кадый генә җавабым. Улыма калса инде, улым минем шөкер быел 11-нче сыйныфны тәмамлый. Ул инде әнисе белән икәү әзрәк сәхнәдән еракраклар. Алар икесарак. Кызым инде ул ярата сәхнәне. Менә бүген дә мин аны йөрери, мәктәбе булмаса бөтен җиргә миңа йөреп йөрери. Фото төшергә ярата. Минеке, кыз бала инде ул ярата. Фото төшергә, иркәләнергә ярата. Минем инде менә залда утырган әтиләр кемнең кызлары бар, алар мине аңларлар. Кыз белән әти арасында булган мәхәббәт ул берәү генә. Аны сүз белән дә әйтеп бетеп булмый. Җырда да җырлап бетеп булмый. Анда ничектер икенче караш анда. Ул әлбәттә әйтми, малай шит икәнен, юк малаемны да яратам. Һәрбер нормальный әтияне ике баласында тигез күрә. Монда инде миңа калса, менә минем әзрәк кыз белән егеткә караш икенчерәк дим икән. Мин улымны әз генә катырак тәрбиялим, әлбәттә яратам. Менә мәсәлән, без үскәндә, менә хәзер ничек малайларны тәрбиялиләр, әниләре. Минеке дә әзрәк шулайрак инде. Кыздан да балайрак. Малайы егылып әз генә тезен, анда әз генә ширтелсә, әз генә кан төсе чыкса бетте. Анда зеленка калмый, йоды калмый, ул бинт белән урап куялар, дөбер шатыр нәрсә генә җир булган дип уйлыйсың. Менә безне үскәнне күз алдыгызга китергәндә, безнең тез башлары ташка әйләнә торган. Аны яни элеп тә бирмидер. Менә бер җир киселсә, канага икән. Тәүбә. Анда инде бетте. Танаудан ага башласа малайның, все, балам ширләде, скорый помощь тегесен нәрсә генә юк анда. Безнең танаудан акканнарын әниләр шулай ук элеп бирделәр. Шулай бит. Менә дигән йөрдек, Аллага шөкер. Менә мин бармагына кистәм, мәсәлән, әйбет, әти балчыкны ала да, җир балчыгын шатыр бетте шуның белән. Төзәлә ул. Менә малайларыгыз сугышып, я кыйналып кирсә, малайлары диябез инде. Менә монда башлана милиция, мәктәп, директор, воспитатель, кем генә юганда бөтен нәрсәкәйләре башлана. Менә без мәсәлән кыйналып ялишсә сугыш, бөтенесе булды. Сугыштык та, кыйналдык та, барсы да булды. Инәйләр белмәде дә, йөрмәскә кирәкмәгән җирдә дә куя бетте шуның белән. Шулай бит. Хәзер укырга ничек керәләр малайлар? Мин авыллар, шәһәрләрне белмим, менә авыллар ничек инде. Менә юк, шәһәрләрдә шулай, авыллар гына түгел, ни алай. Инәсе, әтәсе, нәнәсе, апалары, сеңелләре бер машинага төяләләр дә, анда төксәйләрне машинаны тутыралар, машина бара алмый, тегениләр утыра. Чөнки малай бит ачык булып калырга может. Директоргамы, ректоргамы кавич барып җитәләр, бергәләшеп. Шуннан соң әллә баласы укый, әллә инәсе белән әтәсе укый. Менә монда аңлап булмый монысы. Ничек хезмәт иткәннәре мин күз алдыма да китермим. Яси инәләре белән армиягә да барып ятсалар, бөтен ил Америка арта торып кала. Мин инде әйтәсем килә, ирне ир итеп тәрбияләргә кирәк. Нигә дигәнгә, ул гаилә башлыгы, ул илнең ил саклаучы, илебезне саклый. Шунда гына гаиләләр нык була. Кыз балага калганда, бу минем генә фикер, әлбәттә, бу минем үземнең генә сөйлим. Кыз балага бөтен назны бирергә кирәк. Аны иркәләргә кирәк. Күп мәтәнинең җылысы бар, аны назлап, сөйп кенә итәктә утыртып кына үстерергә кирәк. Чөнки без белмибез аларны. Үстереп, нинди кулга эләгә, нинди әдәмгә эләгә ул, ничек аның язмышы була. Гомумән минем уйлавымча, кыз бала, хатын-кыз туа бу дөньяга бәхетле булыр өчен. Менә ир-ат туа бу дөньяга, шушы хатын-кызны бәхетле итәр өчен. Бәхетле булыгыз. Сез бәхетле булырга тугансыз. Менә җитте шундый вакыт.
улым 11 сыйныфында тамам. Күпләре безнең дә уллары читкә чыгып китәләр. Менә Зифа апам миңа язып бирде, улым турында да җыр. Улларыбыз турында, минем улым турында гына да түгел. Шушын менә сезгә бүген премьерасын ишеттерәсем килә. Зифа Банагаева, кадерле балакаем. Әллегене егет идем, иллене куып барам. Улым егет булып җитте, артыннан карап калам. Улыкаем, улкаем, кадерле балакаем. Тормыш юллар котмарлы, начарлыкка юлыкма. Шатлыгымдан, кыенымдан, минем өчен син барылым. Синең өчен мин әтием барын онытма. Ярак юлларда каламыдыр, яныңда кирәгенедә. Мин дигәнә яракта да, син минем йөрәгемдә. Улыкаем, улкаем, кадерле балакаем. Тормыш юллар котмарлы, начарлыкка юлыкма. Шатлыгымдан, кыенымдан, минем өчен син барылым. Синең өчен мин әтием барын онытма. Улым, узак еллар, аллы-артлы атларга. Син иллегә, мин картлыкка, барып җитәр якларга. Улыкаем, улкаем, кадерле балакаем. Тормыш юллар котмарлы, начарлыкка юлыкма. Шатлыгымдан, кыенымдан, минем өчен син барылым. Синең өчен мин әтием барын онытма. Синең өчен мин әтием барын онытма. Календарь yok mu? Менә шынап та дуслар, кичә генә егет идем. Хәзер 50-не куабыз. Мин инде телисем килә, һәммә безнең дә балаларыбыз исән-сау бәхетле булсын. Без инде үзебезгә кирәген күрдек, үзебезгә ашаган ашадык. Хәзер инде киләчәктә балаларыбызның исән-сау булсыннар, Алла бирсә. Кайгы хәсрәтләрен күрмичә, шатлыкта, бәхеттә яшәргә ясан. Һәм безне бәхетле картлыкта алар күрергә ясан, Алла бирсә.
Бик рәхмәт. Менә бит. Бәхет шунда инде. Бик рәхмәт. Шешкеләр. Менә шулайрак, дуслар. Киләчәк җырымны сезгә тәкъдим итәсем килә. Бик талантлы җырчы һәм композитор ижаткан җыр. Оныттың дисеңме? Гүзәлия ижаткан җыр. Мәскәүдә яшәүче бик якын дустым. Unuttun diyesini, unutmadım derisini de. Birge şarkılar, matur şarkılar, barısı da isimden. Unuttun deymen, unutup bulamanay. Gönüldeki sevgili, yek ulsulamanay. Unuttun deymen, unutup bulamanay. Gönüldeki sevgili, yek ulsulamanay. Yazlar sayın yanarım merhabetli hissimden. Ak hislerim, saf hislerim, varsı da isimden. Unuttun deymen, unutup bulamanay. Gönüldeki sevgili, yek ulsulamanay. Unuttun deymen, unutup bulamanay. Gönüldeki sevgili, yek ulsulamanay. Uçraşak olsa min silermin varsından. Üzülüp seni kamın sağınavın hakkından. Unuttun deymen, unutup bulamanay. Gönüldeki sevgili, yek ulsulamanay. Unuttun deymen, unutup bulamanay. Gönüldeki sevgili, yek ulsulamanay. Gönüldeki sevgili, yek ulsulamanay. Илдарның баны жатқан жырым соғынам. Düşlerge girip sen yelekme, ağır bit bağayda yerekken. Yollar bit bölüngen küptenden, nazlı jil isme şu ötkenden. Talpınam, aşkınam, tağınam, kaytardı kınayga yağınam.
Min sensiz tüz almam, tüz almam. Sağınan, sağınan, sağınan. Dolpınan, aşkınan, tağınan. Koytardı Xudayga yalınan. Min sensiz tüz almam, tüz almam. Sağınan, sağınan, sağınan. Yandırdın da gittin seni mine. Bazaplau kirek süyüne. Taştan da tügeleri bağırla. Anlaşı ergene ömürle. Talpınan, aşkınan, dağınan. Koytardı Xudayga yalınan. Min sensiz tüz almam, tüz almam. Sağınan, sağınan, sağınan. Aylarda yeriz kızımırım. Adaştım el yıllarım. Min seni üzülüp güderme. Şakırsan gelip de jüderme. Altına, aşkına, kalına. Koytardı Xudayga yalına. Min sensiz tüz almam, tüz almam. Sağınan, sağınan, sağınan. Altına, aşkına, kalına. Koytardı Xudayga yalına. Min sensiz tüz almam, tüz almam. Sağınan, sağınan, sağınan. Min sensiz tüz almam, tüz almam. Sağınan, sağınan, sağınan. Sağınan, sağınan, sağınan. Desek bulbulardan maturaksız. Yıldız desek yıldızlardan balkuvaraksız. Yüzügüzde koyaş bulup nurlar koyana. Nurlar bulup dilek yavaşlık toyana. Para kışta ifadınıp sen gel kullerden. Yastırızak yıllar sizge paralar yüzerge. Şiitiniz kilmiş altında duyular kızları. Para kışlar şikelli derdetli bulur. Yazmış kitabını yanına bitin aşası. Durmuş diyen sur yıllarga ayak basasız. Şu yıllardan ömür boyu birge atladız. Pargüllerden şav şeşekli bakışa yazdarız. Para kışta ifadınıp sen gel kullerden. Yastırızak yıllar sizge paralap yüzerge. Şiitiniz kilmiş altında duyular kızları. Para kuşlar şikelli derdetli bulur. Günleri şalga bulzar ülkeride gider. Duyuram sende gürülep dursun sizmin ömürler. Yaşagiz bir-birigizinin kaderin derler. Bir-birigizine irke süzge nazları götterir. Para kuşta ifadın sen gel
күнлерden Ястырған yıllar sizге паралап yüzlerге Жетігіз күні шалқынға тойлар қыздары Қара құшlar шекелі бәқітлі болып Қара құштай бағынып сәңгер күнлерden Ястырған yıllar sizге паралап yüzlerге Жетігіз күні шалқынға тойлар қыздары Қара құшlar шекелі бәқітлі болып Жетігіз күні шалқынға тойлар қыздары Қара құшlar шекелі бәқітлі болып Қара құшlar шекелі бәқітлі болып Yastırdan yıllar sizge paralap yüzlerge Жетігіз күні шалқынға тойлар қыздары Қара құшlar шекелі бәқітлі болып Жетігіз күні шалқынға тойлар қыздары Қара құшlar шекелі бәқітлі болып Қара құшlar шекелі бәқітлі болып Әнуар Нұрғалиев. Бейселер келіп кетті әлі малай. Ай, біздің халық ғұмман бейірге ярата біту. Яш шағында сізді үргенсіздер әлі ауыл клубына, дискотекаларға үрдігіз ме? Эй, көңілі бола тұрған еді. Ең ілік нешек болған бет. Яш егіттер тальян тартқан болғандар, қызлар бейіп үрген болғандар. Қазіргіне егіттер тальян тартмайлар. Кальян тарталар, ай. Ол вақытта қызық бола тұрғаны. Қызлар өзлерінің сумкаларын шулай ортаға бір тау иттіріп үйіп қоялар да тугәрек, басалар да тугәрек бойлап бейіп үйрілер. Егітлер шеттен гіне көзәтәлер енді. Қойшан бірәр метленный танис қойырлар екен, бірәр қызны бейірге шақырырым деп. Ол вақыттағы егітлерінің де бейулері өзіншәліклі бола тұрған еді. Кем енді бұлай тұрып бейген болса, қойсы біраулар бармақ білән гіне бейген бол. Қойсы біраулар яш шағында бүтіне шулай тұрып бейген болғаннардыр әлі. Біз бей тұрған едік Мары күйіне. Мары күй, дәртті күй. Мұнда бейірге керек. Обязательно. Мары күйіне қушылып жырлығалы тақмақлар бей-бей. Жырламасаң бізге құлда жапмаслар. Егетмен қол шапмаса шапмағыз, жырлағаным ұқшамаса бір ұқшығып қашмағыз. Сандуғаш баласын бермей тартып сузып алмасаң, басылмай еш керек кейіп қышқырып жырламасаң. Шілтер қайтқан шілтер бейлеушілерге, діллеріне сүйел шықсын бізні шейнеушілерге. Қызлар кие қызылыштан бізге қарасы дайы, қызлар қазір өзі келе бізге барасы дайы. Оламыз бит бошқа келген қайғына. Біздің ауылда ұзған ел ай нұрлары тұтылды. Кредит төлеп иттіккенше көрші өлеп құтылды. Заманалар ауыр қазір бірді ауыл жырмағыз. Бір астамақ дойсын дейсен бей-бей жырлар бар.
әлі шаба-шаба барыр едім, уақша берем дейсәләр. Сандуғашның балаларын тұтталмадылар әлі, шейнәп қарадылар, ютталмадылар әлі. Сізге ұқшарға тырышып, үрлі-түрлі сикеріп, қолығызды шапмасағыз сәхнә күзді жеймеп. Ильдус Валия! Бик зор рахмет. Мені сіздің күшлі алқышларыңыз, күшлі тауышларыңыз ярдәмендә сіз яратқан, біз яратқан Әнуәр Нұрғалиев. Алларыма келіп тізлендің сен, құларыңда иіліп паралыма. Күшлеріме керіп қаркен шулай, таң атуға кейдіп юғалыма. Үзділіплі түшті паралыма, қайет демләні қалды алмағаш. Үзділәбі дейді бүздәкәйін, ялғызлықтан дауа bulmağaç. Üstülebi indi büzdekayı, yalnızlıkta dava bulmağaç. Parılmaday iyilik üst güzelerin iyilik göresin. Parılmaday bigrek tatlı bulup düşlerime benim giresin. Üzdülüple düştü parılıma, gayet kimlendi kaldı olmağaç. Üstülebi indi büzdekayı, yalnızlıktan dava bulmağaç. Üzdülüple düştü paralıma, gayet imlendi kaldı olmağaç. Üzdülebi indi üzdekayı, yalnızlıktan dava bulmağaç. Üzdülebi üzdekayı, Şangayala бар салқын кезелер, бар түслерінің жирдет кезелер. Күшлерін білен көрген паралманы, бақшалардан ерін емезелер. Үзділіплі түшті паралма, гайет кемленді қалды алмағаш. Üzdіләбі енді үздекәйі, ялғызлықтан дауа bulmağaç. Üzdülüple düştü paralıma, gayet kimlendi kaldı olmağaç. Üzdülebi indi üzdekayı, yalnızlıktan dava bulmağaç. Üzdülebi indi üzdekayı, yalnızlıktan dava bulmağaç.
Kavuşturdu uzun kiş Sağışvana küngülkayım Tınışvana almış iş Yanlarından seni şanım Kile digre güresin Senin mekabet nütüyüm Nazlarında yüzesi Sağışlarım, sağışlarım Sen benim sağışlarım Seni singene bizi yalasın Gömerim sağışlarım Sağışlarım, sağışlarım Sen benim sağışlarım Seni singene bizi yalasın Gömerim sağışlarım Sen iyiydi, körüsen iyiydi Nişikler sağınganın Bulsam eğer yanlarımda Şılatır eylin canım Yanlarımda seni canım Ile digre güresin Senin mekabet nütüyüm Nazlarında yüzesi Sağışlarım, sağışlarım Sen benim sağışlarım Seni singene bizi yalasın Gömerim sağışlarım Sağışlarım, sağışlarım Sen benim sağışlarım Seni singene bizi yalasın Gömerim sağışlarım Sağışlarım Sen benim sağışlarım Seni singene bizi yalasın Gömerim sağışlarım Sağışlarım, sağışlarım Sen benim sağışlarım Seni singene bizi yalasın Gömerim sağışlarım Siz kütüp algan jırымызға тәкъдим итәсем килә. Илмир Залиев жеткән жырым дустым, ул бүген монда залда булырга тиеш. Анарга үзем рәхмәтләремне әйтеп, аның жырын җырлыйсым килә. Галимә Табый Шаһи сүзләре, Илмир Залиев музыкасы. Соң бисен икән. Мин белдем сез шул җырларга көтеп утырган. Gitse yıllar tizilip sofkan Yürek hamanda sine yarata Hatları da yürümey haberin kilmey İki arada tiren koryota İki arada tiren koryota Yürek hamanda sine yarata İki arada tiren koryota Yürek hamanda seni yaratan Bilmem kimden günler ittesek Tükennesinde o bitmin tügel Mine gül seni sağınam şolay İkinci yarım Sina ting tügel İkinci yarım Sina ting tügel Tükennesinde o bitmin tügel
ikkinchi yarim Sina tintuge Ukinesindir Ol tintuge Jır bilen sina selamlar yollayım Tınlıysan miken Uylanıp kalgan bir günümde yok Sındıysan miken Uylanıp kalgan bir günümde yok Sındıysan miken Jır bilen sina selamlar yollayım Tınlıysan miken Uylamay kalgan bir günümde yok Sındıysan miken Jır bilen sina selamlar yollayım Tınlıysan miken Uylamay kalgan bir günümde yok Sındıysan miken Jır bilen sina selamlar yollayım Tınlıysan miken Sındıysan miken Siz bit benim şatlığım Bir kulağına minne suzda Mikkevelep bari gelli Şiitekleşim bu durmuşta Yıllarına yarı gelli Sin bitti benim şatlığım Bekidiminin nurları Ufada ötken konsertim Ul bitin motorları Sin bitti benim şatlığım Bekidiminin nurları Bizning birge ötken yıllar Allah'ın motorları Sin buganda jingil minga Sin bulga şirekha İkimiz de bir küslerde Seyivin için rekmes Bunlar kazer Benim şatlığım Bekidiminin nurları Bizning birge ötken yıllar Allah'ın motorları Siz benim şatlığım Bekidiminin nurları Ufada ötken konsertim Allah'ın motorları Şulay bit dostlar Suyun için rahmet Dostlarım sizge rahmet Qarashlarың bilen nazlap tutturib bir qarreli Bizning eli otlar için bik ko'p yollar bor eli Gittik bunlar benim şatlığım Bekidiminin nurları Bizning birge
minib Bäxtimiň Ufada ötken konserti Sen bitiminim şatlığım Bäxtimiň nurlary Bizning birge ötken yıllar Allaryň magfirlary Bizning birge ötken yıllar Allaryň magfirlary Allaryň magfirlary Bu benim Ufam. Bu benim Ufa. Dostlar, biz ko'p yerda konsert qo'ydik. Butun yerda aybat bo'ldi. Bulay hali bo'lgani bo'lmadi. Rahmat sizga. Hurmatli menim do'stlarim, yaqinlarim, shundan biz dolqinlanib chiqdik bu konsertlarga. Ufada bo'lgan konsertlar mening uchun har vaqtda da bo'ldi imtihon. Ул экзаменнендер. Ул ничектер концерт дип те аталмый минем өчен концерт түгел ул. Мин инде һәр вакыт мин барсына да әйттем. Мәскәүдә дә яхшы, Казанда да яхшы, анда да концерт куйып була, сүздә юк шөкер. Ә менә үзебездә концерт кую, ул менә бик дулкынланып килдем мин. Инстаграмда постларда да яздым. Рәхмәт, сез мине бүген нәгәйтеп зурладыгыз. Менә бу концерттан соң димәк безнең порохлар бар әле. Порохлар коры. Рәхмәт сезгә дусларым, сезгә инде шиксез рәхмәт. Мин инде елда бу сүзләремне әйтәм. Чынлап та минем һәр вакытта да тормышымның, сез минем иҗат тормышымны күп еллар буена исбатлап килдегез, төрле чакларымны күрдегез. Күрдегез минем чыкканымны, югалганымны, төрле чаклар булды. Ялыйса килгән вакытларда булды. Югалган вакытлар булды. Мыскыл иткәннәре дә булды. Әмма ләкин минем янәшемдә һәр вакытта да мин тойдым үземнең туган ягымның, Башкортстанымның тамашачыларының шундый көчен миңа ышанганнарын. Һәр вакытта да миңа сез көч биреп тордыгыз. Без уже сезнең мәхәббәт аркасында, сезнең ярату аркасында күп җирләрдә булдык. Чынлап та минем өчен бу яшәмә җитеп, ул зур бәя. Менә монда сыймый, күкрәм киңрәк булса, ишу да киңәйер. Рәхмәт инде дусларым, абзыйларыма, залда утыралар. Күпчелек барсагызды да әйтеп бетерә алмыйм. Барыгызга да зур рәхмәт. Апаларыма зур рәхмәт. Минем инде һәрберегез хәзер туганнан да якынраксыз. Мин сезгә телисем килә. Шушы дөньяларда күп кеше әйтә, авыр дөньяда дип, авыр яшибез ди. Юк, менә монда тора безнең. Авыр яшибезме, җиңел яшибезме? Үз-үзебезне юатырга тиеш. Бер-беребезгә якты йөз белән очрашканда да елмаешып китсәк тә шуннан да яшәү җиңелләя. Сезгә телисем килә, гаилә бәхете. Иң зур байлык ул гаилә. Бер-берегезне эзләп тапкансыз, бер-берегезне яраткансыз, гомерегезнең ахырына тиклем бергә булыгыз. Монда өченче кеше юк, монда бар түлке ике кеше һәм балалар. Гаилә булмаса, кирәкми эше дә, дөньясы да, акчасы да, җыры да кирәкми аның. Бер үк саклагыз гайбәттән, нахак сүздән бергә булыгыз, Алла бирсә. Балалар бәхете, балаларыгыз шатландырып турсын, яхшы-яхшы хәбәрләр белән үзегезгә бер кайчан да кайгы, хәсрәт, бала кайгысы күрергә язмасын, Алла бирсә. Бергә булыйк. Сезнең күңелегездә 16-мы, 20-ме, 33-ме, 44-ме, 80-ме? Монда яшәсен мәхәббәт. Сөю чагы сүнмәсен, сүрелмәсен. Шунда гына без булабыз бәхетле һәм яшь булып калабыз. Якташым Рөстәм Гизатуллин җыткан җырым. Сезнең белән янәшәдән яңадан җырлыйсым килә. Яшьлегемә
Кайтык әле, достар. Biz yürürken sokmaklarda Gökten indi karlar yağıgan Yanı bitken uşaklardan İlk yaşlığımızda kalgan Hatırımdan yaşlıktaki Tanışular, ışıraşular Tanaldından jırlaşular İgettiklim uzattılar Yaşlı Yüreğimden erinüleri Ufamda basıldı ele Ufama bir Jırlar Yüreğimden erinüleri Sizning bilen bastalar ale Süyem değil, küttüm değil Etken sözler Babatlanmay Ütte bitul Disterlerden Yok yaşlığım unutulmay Yüreğimden erinüleri Belki basılır ele Ufaga Yüreğimden erinüleri Sizning bilen basıldı Yaşlık Yüreğimden erinüleri Yaşlık Bir jırlap uzan ele Yüreğimden erinüleri Belki basılar Sizning bilen bastalar ale Ufama koytam ale Hürmetli Ufalılar, hürmetli tamaşaçılarımız, anlauğuzcha konsertimiz ozagına yakınlaştı. Hem indi rahmet sözlerimizni bildiresimiz kile. Bugün bizni sizning bilan, sizni bizning bilan uchrashtiruvchi şuşu matur konsertni uyushtiruvchi tomasha prodyuserlik o'zagina zo'r rahmatlarimizni bildiramiz. Ayirusha Rezida Zaripovaga. Bu kuchli alqishlar olarga bek zo'r rahmat sizga. Hem indi şuşu sahnani matur ettirib bezovchi PSD Show texnologiya kompaniyasi yigitlarına Ayirusha Farhad Ihsonovga zo'r rahmatlar. Şulayıq bugün bizni tarixqa tushiruvchi video operator yigitlarimiz Matur TV telekompaniyasi yigitlari Ayirusha zo'r rahmat Artur Mambetovga. Bu kuchli alqishlar yigitlar sizga. Hem indi konsertimizda qatnashdilar. Sahnamizni o't bilan bezadi Maksim Konstantinov. Konsertimizning tovush operatorlari Evgeniy Golikov, Almaz Kalimullin. Hem indi muzikant yigitlarimiz, gitarist yigitimiz Albert Ismail. Bayanchi yigitlarimiz Ruslan Galin, Ilnar Gilmanshin. Biyuchi yigitlar qizlarimiz Ramil, Alsu, Evelina hem Andrey.
Şiber жырчы kızlarımız Azaliya Bibakova, Albina Maklakova. Hem indi yaratkan jырчыбыздың мәхәббәт җимеше безнең кечкенә йолдызчыгыбыз Elina Nurgaliyeva. Konsertimizni alib bordi. Boshqirdistonimizning donli yigitlarining birisi. Ko'p yerlarda o'zining usta so'zlari bilan Moskva, Tatariston, Ulyan ko'p shaharlarni asir etib qoldirdi usta so'zlari bilan Chokmaga sherdi. Elizvaliyev. Hem indi 2-3 saat boyuna o'zining mo'ngli tovushi bilan motor jırların bari tek sizning uchun bo'lak etuvchi yaratgan jырчыбыз Tatar boshqirt estradasining yoqti yulduzi TMTV Bulg'ar radiosi milliy premiyalari laureati Boshqirdistonning ot qozongan artisti Anvar Nurg'aliyev. Ükenme biz ömür boyu bir sıkmaktan atılasak bir yapılar biz mengege mekhabetni saklasak Ükenme biz ömür boyu bir sıkmaktan atılasak bir yapılar biz mengege mekhabetni saklasak Birga bular biz mengege naqaratni saqlasa Do'stlarim sizga rahmat